Saludi, deu seu Marta, tengu 30 annus e seu nascia in Casteddu e appu biviu una parti de sa vida mia in Signa. Pozzu nai de candu fimu pitichedda finza a candu tenia 19 annus, candu appu decidiu de lassai sa bidda. Seu andada a bivi a Barcellona candu tenimu 19 annus. Incunisi appu studiau, appu fattu sa triennale in cinema e appu cumenzau luegus a traballai in una casa de produzioni chi si occuparat de traballai con is piccioccheddus chi biviant a forasa de sa cittadi, viviant abisongiosus e funt sighius po is servizius socialis. Cussa non fiat sa vida po mei, poita a mei mi prascit su sartu. Po cussu appu decidiu de torrai a domu, de torrai a Insigna e appu decidiu de creai, imparai a maridu miu, una sozioculturali e seu traballendi cun Walter, chi est ingunisi, in Signa con is iscolas e in Sardegna in generali, po fai cumprendi a is piccioccheddus s'importanzia chi tenit sa natura. E non sceti in su territoriu cosa nostra, ma in tuttu s'Europa puru. Poita seus traballendi cun Erasmus Plus, sa Unione Europea chi 'onat unu finanziamentu a i giovunus chi 'ollint andai a viaggiai in tottu Europa candu teneus is progettus Erasmus Plus. Poris viaggiai e non depis spendi nudda poita tottu est pagau po s'Unione Europea. Si porit traballai puru con tottu cussu chi est su mundu multimediali e impari veus video, fotografias e documentarius po fai arreconnosci puru is arregini nostra a tottu su mundu. E con Walter est chi eus cumenzau unu ottu progettu a s'atera parti de su mundu, poita nosu seus torraus, seu torrada in Signa, però sa beridadi è che deu non bivu tottu s'annu in Sardigna, poita deu seu 6 mesis innoi e 6 mesis bivu in Colombia. Innui tengu unu progettu culturali e de agricoltura, innui sigu, impari a maridu miu, sa produzione de caffè familiari. Candu andu a Colombia portu sempri Signa cun mei, poita po mei su sardu est meda importanti e po cussu mi prascit fai imparai a i bixinus mius, aunque siant dus fueddus de su sardu is tradizionis mias puru. Est una cosa chi parit unu pagu arriri però a mei mi prascit meda sa fubba e po cussu puru i bixinus mius moi ddi prascit su Casteddu. Is arregordus de candu fimu picciocchedda ddu seu bivendi puru in Colombia imoi, giogai cun is fipius in sa prazza o in sa ruga. Imoi in bidda si biri pagu custas cosas e deu candu andu in Colombia biu tottu custu e mi parit unu prexeri mannu poita m'arregorat tottu cussu chi appu biviu candu fimu deu pipiedda. Deu bivu in una frazione in Colombia e seus attesu meda de sa bidda, però po cussu si bivit una vida de bixinau cumenti mi ddu imaginu cumenti si biviat in Signa. M'at prasci chi is piccioccheddus possant cumprendi s'importanzia chi tenit sa natura e donai a su territoriu su valori chi tenit.